Goeiedag, Abuti. Sê hallo vir die kinders. Sanibona bantwana. Vandag leer ons voorsetsels. Is julle reg? Ja! So hoe sê 'n mens op in isiZulu? Dis reg, Pezu. En hoe sê ons onder in isiZulu? Dis reg, Ngaphansi. En hoe sê 'n mens langsaan in isiZulu? Dis reg, Eceleni. En hoe sê 'n mens binne in isiZulu? Baie mooi, Ngaphakathi. En hoe sê 'n mens agter in isiZulu? Baie mooi, Gemuva. So, ons het Pezu, Ngaphansi, Eceleni, Ngaphakathi en Gemuva. En nou ken julle die voorsetsels in isiZulu. Salani kahle.